گور راپورتا رخراوە تیمên کۆمەلگەها ئاشتی خوازان کو تورکیا لە ساڵا 2016 و حیا ساڵا 2023 دا زێدەتری 6500 ێرشên ئەسمانی ئەنجام داینە لە باکۆرê سووریا و هەرێما کوردستانە عێراقê بەراورد digel ساڵên borî êrişên wan gelek zêde bûyne. Lewma hawlatî dibêjin eger operasyonên leşkerî ji bal Tirkiya ve bihine encamdan li vê deverê qurbaniyên serekî dê em bîn. Rastî jiyan ev fetreka dirêj e. Yani ev berî çend sala du sê sala hat bîn ev Tirkiye hane vêre paspor hatin û zevrîn ev ev sala hatin akicîn bîn wêrê. Yani jiyana gundê sergelî ketiye metresê de. Spas bi Xwedê hetanî ke me yani me çi dest nedine me nê me nebîne. Yani bes heke hûsa biçîtin olayê dê kuştir jî hebîte. Seredanên Tirkiya bû Bexda û Hewlêrê ji bo rêkeftin li ser gelek pirsan û egerê encamdana operasyoneka berfir e li Herêma Kurdistanê dijî Parta Kirêkarên Kurdistanê PKK ku kemereka emnî duristken bi kîratiya sî heta 40 kîlometran bihête nava axa Herêma Kurdistanê da. Her wesa ev demekî daye ku mîdyayên ser bi PKK ve wesa diyar dikin ku Tirkiya mebest bê ew e baregayên xwe li vê deverê zêde bike. Şilovekarên siyasî dibêjin li ayîndeyê ev operasyona dê pêgehê Herêma Kurdistanê lawaz ket. برنامج خودتیم بس وی شیوینی او کود بیژن نقطه سلبی گله که تا تایبت پتر بو قضیه کردیه هی کو اوادی هی گیرتن اقتصادیا چه مشروع اقتصادی بده که گل عراق چه او امنی بدن اول بده حصار کدی سر کرده کنشن بی ترکی و بی ایرانی و بی بغدادشن چه گشن که دیل منطقه دا بکن. جدرك وزارة برگیریا ترکیه به میدیاین حکومی راه گهاندیه کو او ده اپراسیونک برفره انجام دن هاو بش دگل سپای عراقی جبو درست کرنا نافچکا آرام هر دیسان وی جدری گوتیه عراقی برسواوان به ارینی دایو و هاریکار بندگل دا. کاو عمر دنگ امریکا دهوک